जोजलपा च्यानल नेपाली नीति बज्रकेशन प्रालिया न्याबया तो जिगो साकिपा ज्याजले च्यानल नेपाल सुयाचना देवी सकल सोकुमी भाजु मेजुपिन्त जी जाना खड्कियागु लस्कुसदु हजुर तो जिगो साकिपा ज्याजले नेपाल भाषा सकिपा खेले क्रियाशील ज्यादिमा छम हने बुवामा भाजु वा मेजु या त पाकठा बोना वेकनाप खलबला यागु याना व्याजुनु ख थोयजले सुयादिसा वेकै थो क्लिप्स अले वेक भाजु ख या मेजु ख छिकपिन्छ अनि मानियाना दिस ए कोको छिना हो छिया बाबा अबे मुन्या बि मस्तका बालग दिया पुया खौ मक्का घर र घुरेना अठे लागे यंगला ए बिसन्चा न तुझो म खोलन छ भजा गुका बजाय जेजीमा थौजो जम्नु धेर ताला यंग होला न यचुको पिचुको छ बपुरा थकी आ पेन्जानु लिपा ग्रहण खला आ छिमकाइ त झुमकायु बाजाउ नसबा बिनी वा खला नि हस बुझे हस मसिकाय दिलजी छिकपिन्छ हजुर ठौयाची पा कलाकार ख मेजु नारायण देवी प्रधान झास वेकनापो खलबला या जजलपा छिता थो जिगु सकिपा ज्याजले लस्कुसुदु सुबा छिटा छ्याना जना दिया थौकने छौ फिल्म मिटा चुनौडु वो छुरास धर्मानबटी गुरमायो विषय उयो जीवन विषय छौ फिल्म जाजौडु उगे जी व्यस्त जाजौ छिया तक गोगु सकिपा अभिनय याना दिदुन ध्यामल लासला जी 17 18 वटा 20 वटा या ढुङ्गल जी फुकौलु मसा छौ न्यौ जी छ तैबिका मजुला आ फुकौला ठम मिटो सकिपाला फुकौए ठड बाला तै एसानो उगे मध्ये न्यू प्यंगु जी चाहिँ छिरा त्याला ओ छुरासा पहिला पा माइती घर एकदम 2024 साल यो खोगा जिबी मचाटिनी अहिले उया ओ नेपाली फिल्म त ख मनको बाण परिवर्तन अयो नेपाली फिल्म ख लिबा ओया चाहिँ नि राजमती बारासी अहिले बारा स्वर्ग मिला यले बाटो पखा चन्नालिका थथे एगो किस्मन्डु जिके फुकन्ना चाहिँ लुमम एजुनी चेमायान दिस सङ्किपा देखेगु ज्या अपयावना चंगुदु छितो ख्यापाखे गुली सन्तुष्ट ज्या दिया नापैसियाला आ यक्वे अपुडो यक्वे किस्मन फ्यासिलिटी न दु एजुली आ ठुली जको मगानी छि न्यु आ भा डल्ला न्यु आ भासे डल्ला ये दैथेन या तर उगे त ये मढासे बालक डेका बालक जिस प्रस्तुति या फेके दुसा बालै थेजो नेपाल भाषा सङ्किपा देका लगानी लिटक्यामा फु थाकु त कतै थो गुली प्याच्यो खख अले लगानी लिटक्या त छुयामाली जिन ध्यान ननि ठो फिल्म चाहिँ एकदमै स्तरीय डेकल ढासा लिटका फैमुख रियो चाहिँ नि जी मुखले जंगा छरासा स्तरी किस्म देउ नि स्तरी किस्म दिव होइ ठो लिटका फैमुखु रयो ख चाहिँ नि जी चाहिँ नि पट्या महिनाका बालक डेकल ढासा बालक छिटा बालक नल दिव ल्या होइ नि कलाकार त खुसी न या मल कलाकार खुसी जोसा फिल्म न बालै अभिनय न बालै एजुली स्तरी फिल्म चाहिँ नि स्तरी बाला बाख बाला कथा कया चाहिँ नि डेकल लासा अवश्य न बालै ग देवल्या होइ नेवातेस नेपाल भाषा सकिपा सोया मबिल थका आरोपी ताथे खला जी सोयबलेला फुक्सिन सोथे मचो तर सोयबिल धासा बाला भाइउ लागि न थौ भाइउ लागि भाइ र झिसम बजाया खसा छक सोयबिया दिल धासा बाला आहन खलबले त न्याके थौया झी पा कलाकार ख मेजु नारायण देवी प्रधान नेपाल भाषा सङ्किपा निर्माण यकु ज्याचंगु खन्दु तर 50% खन्मरो बजेट महज्याजुक खला ओला एकदमै आवश्यक ख बजेटलाई एकदम मय ख एसा न झी नेवा ज्या नेवा तेस छक
ह्याउ फिल्म न नेवा फिल्म सोइबेले रासा वो प्रचार प्रसार अठे जुठे छ जी सोइबले एजुली फुक्स न जु एकदमै रिक्वेस्ट दु नेवा फिल्म छ क नेवा टेस यहाँसा मासा छ क सोइ दिस बजारे वगु सकिपा त गुली स्वेगु याना दिया जी अपा चल मसोया छौ न्यु सोयु ख बजारे वो चाहिँ नि सकिपा ओके बच्चा जी सोयु सकिपा चाहिँ भरि चाहिँ जी स्तर चाहिँ नि घटे जुठे तायाका आजी ना छा का मुखला ऐसा न वो स्तर अनुसार गुली देकी माउ चीज त छित ए निवा बा यो फिल्म देखल का छिमसा सुसुयो यासे जको मिउ युका ढ्यामयाको बच्चा जी स्तरी फिल्म देका जिस केन फट डासा छित न तस्कै बालाई छि सुइपी छि दर्शक पिन्ट न तस्कै येकी ए टाइचोनका जी छित थो ख यगु हुनी सुख कारण छुडासा छम कलाकार दक्को चाहिँ नि कलाकार समुजिया दक्को किसिमको न छिस अभिनय यामा वो अभिनय याबले सारे आनन्द भयो छु एकदमै आनन्द भयो वो आनन्द टोटा टोट पइमको छौ थो अमल ठेक याद हुने कि ठो टोटी पइमको चाहे छिरे लिपजीमा चाहे झिन्यारे लिपजीमा एजुली ठो ख चाहिँ टोटी पइमको ठुके गुली या त उली आनन्द हो थ ठमय आनन्द हो उल जको ज्यामको छिस थ र आनन्द कया करपिन त आनन्द बिमापी मनु एजुली झि न्याप्ले न हाँसी खुसी ज्या चुनचुनीमा एजुली जिरा ठोफिलियो नृत्य व अभिनय विधा मध्ये छित गुगु विधा अपुता खला ढ्यामल लासा नृत्य तस्कै ठाको वो याद हुन् कि पुरा बढी चाहिँ नि शङ्का लेयो अरा आधारे मेयो आधारे थौ पुरा बढी शङ्का प्याखले माउजुला आठो अभिनय रह्यो फलाञ्चको अभिनय यासङ्गाट हान थु फिल्म टुक्रा टुक्रा अभिनय यासङ्गाट एजुली प्याख वो ठो अभिनय रह्यो अभिनय अपुठे छ जिसले थाना ताकत थेन त छित गुली ठाकुला जिसम मिसा जुया मतलब थन्थक ठेङ त ढ्यामल लाछ जी मिसा जुया आटको छ्या ठ्याउ रियो जियो आटको जिरा सपना ठे छ छ्या राजे उ जिम्यु पाले मिसे त्यसमा प्याखन लिमको मिस्ते खेलेन गइमको छेन पिट्ना न हैमको आखा बन्द है ठाको एजुली ठो मुख्य खचुरा छ एकदमै ठुके साधन एकुए माउज्या छन जी धैर्य त माउज्या छन जित ठो खेले मटे त एकुस नै कोसिस आउदु इमियो कोसिस त जी चाहिँ नि लो मंगा एमसो ढाउ खण्डको लो मंगा जी थो ज्याइना किने धयु जिउ छौ मन टुना जी थो ज्या आटको जी यान्चनौ ख नृत्य व अभिनय यामा छम कलाकारु नाक्यामासा सुइ नाकयादी अभिनय पाखे ढ्यामल लासा बेखा नारायण डङ्गोल ख वे कन यो कुए दुखसिया ख प्याख न मिटादी ख प्याखले मिट्यु कठा न चुइदी मेन चुइदी थ न मिटी अठेन्टु प्याखले चाहिँ नि जित बालक प्याखले या दिम छम बिमला श्रेष्ठ दैमण्डो वे कोही प्याख द तस्कै य निर्माण कर्मी व कलाकार त छिगु छु सल्लाह सुझाव ब्यादी निर्माण कर्मी त जु छु सुझाव दुराछ नि डक्ले नापा कठा बाला कोइ दिस कथा अनुसार चाहिँ नि मेचोइ दिस कथा अनुसार कलाकार कै दिस अले मिटिपी गु कलाकार ख थौ पाठ सुरुका सिका दिस जिम्मा ख कि के ख कि दाजु ख कि मुक्ला किजा ख कि जु पाठ सुरुका सिका दिस ओ पाठे छि द्वाउन दिस ओ अभिनयले छि द्वाउन दिस अवश्य छि सफल जी छितो खेले क्रियाशील जुया दिगु गुली दन्त्य त ढ्यामल ढासालाई जी छम प्याख म ख प्याखने जेउलाई जी 21 साल हुन्छ ख जी मचान छे अले ठो अभिनय क्षेत्र वो फिल्म क्षेत्र लगे जो चाहिँ 20 वर्ष ती दर्जुजी पहिला चाहिँ नि मदन कृष्ण हरिवंश यो लक्ष्मी टेलिफिल्म चाहिँ जुठो चाहिँ नि सुरजो ख टेलिफिल्म चाहिँ सुरजो ख उलेन चाहिँ आटके जी यान्चनौडो योगु सकिपायु नाकयादी मासा छि गुगु सकिपायु नाकयादी थम मिरो फिल्मला डक्वे यठे छ उके मध्ये न आ छौ छि दैदिउली जिउ के चाहिँ नि 12 सिएका छादासा जिउ के विभिन्न मतलब मेउ पार्ट चाहिँ वो फरक दो
वो चाहिँ छौ बोक्सिउ पाठ जे मिटा चनाउदो वो फिल्म मिटा छैन जिरा छु आनन्द वल्ला छ वो फिल्म सोइपी मस्त दक्वे ग्या दक्को जिथा छे वया जिम टोल छिमेक तेस कारि दिदी छग न्हन वया केनि माला जिम मस्त चाने टॉयलेट उन्टा ठाकुल रगा ढाउइने जिरा बजा आनन्द बढे जन्छु छिगु प्रेरणा स्रोत सुक जिरा दक्ले नापाला जिमी दाइए ख मा पिनि मय सानो दाइए तस्क यौ जुलो ठोपिल दाइ ननो कलाकार जिरा एकुए जिम दाइ नाख हरिदास श्रेष्ठ वे कन जिरा यंकी वे कन मापि देन नुका टिजक दुन्ते है खाप्टिन तस थ पहिला वना खाप्चा काबी वे कन मयाउस जि आटको ठोपिले जि चुनचुन फै फेमच छित गजागु भूमिका अभिनय या दशा जुथेन्छ दल एकदमै छौ दर्शक त खुएक्यु वो खुएकान टु मतलब एकदम सिरियस यु छौ भूमिका या दशा बाले रहेछ या गो छौ अले मेरो चाहिँ एकदमै हिक्यु दर्शक त एकदम मरी हिका छे फेयुपट्टि भूमिका या दशा खुसी लगे जोगा सुटुङ क्रमे लुमङ्की बहाबु छु घटना दु छौ फिल्म हे चाने सुटिङ पनि मान्छे पनि कस्तो राउले चाने सुटिङ गर्दा छ हाटी बने नि वो हाटी बने सुटिङ ज्ञानपुर नि हैन सुनसान एकदम सुनसान छ जलमल्ल वो चाने सिउ सिन उकेन भछ बोक्सिउ पाठ दुजो अले चाने सिउ सिन वो चाने सिउ सिन यान बोले नि ठुखे वइला उखे वइला अनो काइला दैथे दुनी अयो फिल जुल हजुर ववा सोकुमे भाजुमे जुपिन्ता ट्याटोफिको छु दु दक्ले नाबाला छि दक्को नेवामी पिन्ता जिउ एकदमै जोजोलोपा थो च्यानल नेपाल सोइदिपी फुक्क दर्शक पिन्ता जिउ नुग्लन छे जोजोलोपा ओ थो युनिट पिन्ता न जिउ एकदमै सुहादो जि धामा छुरासा छिस थो फिल्म नेवा फिल्म डेका नेवा फिल्म स्तरीय किस्म डेका तगु फिल्म छिकपिस टोफीके मटे स्वेट ठो बाला ठो बामला रियो छौ जिमटा सन्देश ब्यादिस उके जिपिन्छ चाहिँ नि केयरफुल जिया चाहिँ नि जिमछ बिचाया एजुली समस्या त समाधान या त छिकपिस ख छिकपिए ख फिल्म सोया फिल्म उद्योग त बालेकै पि एजुली जिउ एकदमै रिक्वेस्ट दु छिकपिन नेवा फिल्म बाला सानो छिकपिस एकदमै बालक फिल्म सोया छिकपिस जिम त विचार पंका बियादिस ओके जी लेटा छिकपिन त एकदमै सुभादु अस्त मु वंगु इबिया छि थन्ताक झाइदिला छि त यकु सुबा बहिनी त न सुभा यकु हजुर सुबा हजुर सोया दिला थौया थो खलबला ज्याजो थौया छि ज्याजो ति इन फुगुदु थै त ब्या मेगुवाले हाना नाप्ल्या जेमा भ्या सुबा